Yazi inzondo ekungizomchunu iyolapheka mhla kwafa uKhuzani. Inzondo anayo njengaye kwelinye nje izinga, futhi ke kuyingozi even to himself. Ingxabano yabo yeminyaka eyagcina iba personal kakhulu, futhi kwangenela even amafemeli omabini. Kubukeka sengathi ke uSinqa Semfene ayikaze imsebenzele leyo nto. Every time ethola iplatform uyakubonakalisa ukuthi ke yena he never forget and forgive indlamlenze. Uyabona apho inzima khona lento, yena uKhuzani kubukeka sengathi akasekho totally kulento izimpi zikaMaskandi. Futhi ke okunye okumele sikuqonde ukuthi ke even yena uKhuzani wayethukwa. Yes, wayethukwa naye ngoNgizomchunu. So lento indlela ebukeka ngayo ngathi uyi-victim only yena uNgizwe. Sikhohle ukuthi ke even yena uKhuzani naye wayethukwa uMchunu. So njengoba sibona ngathi nguye kuphela uNgizwe oyi-victim kuyo yonke lento. Esesibini ke sasithukana, omnye esebenzisa ama-track 9, omnye ke esebenza ngama-videos nama-interviews, everything nje to get i-platform ukuthi ke abhekise amazwi kuKhuzani Mpungose. So yayiyimpi nje yaleso sikhathi yakudala. Wathi uKhuzani ke wathuka uMchunu ngabafazi bakhe, okuyinto ke uNgizwe ahlale eyiveza kuma-podcast. uKhuzani ke naye ethukwa ngokuthwala. Uyabona ke bafethu, into enje seyifuna i-therapist, ngoba kuyabonakala ukuthi ke uNgizwe mengaxoli kanje uyingozi kuye, uyingozi ebantwini, because ubamba lento ngaphakathi kuye against umuntu osewa move on ngempilo kudala. So loo nto izezomlimaza, and now mdala uNgizomchunu. Le nto izokusulela even abantwana bakhe. Uyabona, mhlambe ke yena funeka azame nje indlela yokuthi ke adlule kuyo yonke lento, ngoba ke kuyabonakala ukuthi ke uKhuzani yena wahila wadlula kudala. So ukuhlala kwi-grudge wedwa entweni kuphetha nje sekukulimaza nezinye, okanye ke sekulimazela wena izinto ezibalulekileyo kakhulu empilweni yakho. Mhlawumbe nawe ungaphetha sewugula.